Bakristo nshuti mwese mudukurikira ku YouTube channel Paruwasi Vincent Paul Gikondo banywanye umuryango mugari wacu yasaha yageze yasaha twategereje ubu ngubu turi hano kuri stade Amahoro aho igitambo cya misa cyo kwizihiza birori bisoza yube imurirane y'imyaka 2025 Yezu Kristo avutse n'imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda Yezu Kristo inkuru zigeze mu Rwanda igitambo cya misa rero kiratangiye gitangiranye n'umutambagiro mwiza wa bisaserdoti abihayimana bose nk'uko mubibona rero inyuma yanje umutambagiro atangiye ukaba ari umutambagiro utwinjiza mu gitambo gitagatifu kigiye kudufasha kwizirikana ibyo byiza byose aho tuzirikana imyaka 2025 Yezu Kristo avutse inkuru nziza isi yakiriye n'imyaka 125 inkuru nziza igeze iwacu mu Rwagasabo mutambagiro mwiza uhebereye ijisho ku buryo rero twese abari hano tuzirikana n'abatashoboye kuza kubera izabukuru kubera imirimo itandukanye kubera se ko babuze n'undi mwanya wo kuza kwifatanya n'abakristo hano kuri stade Amahoro stade ibereye ijisho nayo ibereye ijisho ikeye iri mu mabara y'igihugu idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda tukaba rero hano dutangiranye ako kanyamuneza gitambo cya misa twinjiza rwose mu birori nyirizina ibirori byo kwizihiza ibyo byiza dukesha kuba Yezu Kristo yaratuvukiye ibyiza dukesha kuba inkuru nziza yarageze iwacu mu Rwagasabo n'umutambagiro ubereye ijisho imbere turahabona inkuru ivanjiri igitabo kirimo ivanjiri nyuma y'itara abasaserdoti benshi cyane bitabiriye uyu munsi mukuru n'abakristo imbaga y'abakristo baturutse impande zose z'igihugu diocese zose zirahagarariwe abasaserdoti ku buryo rero abihayimana benshi cyane bitabiriye uyu munsi mukuru bakaba rero baje babukereye kandi koko nibyo nibo bahamya ko bakiriye inkuru nziza ya Yezu Kristo nabyo bikaba ari biri mu mbuto y'imyaka 125 twakiriye inkuru nziza hano mu Rwagasabo hano mu Rwanda abayihayimana akaba ari umusaruro wa mbere imbuto zigaragaza ko ivanjiri yageze urwacu mu Rwanda abakristo nk'ubwo ari benshi ntabwo bagomba kumenya iyi nkuru nziza bategerejweho n'izi ntore z'Imana zaje gufata gutera ikirenge mu kirenge cy'intumwa kugira ngo bageze inkuru nziza hano i Rwanda turashimira cyane abamisiyoneri b'Afrika bafashe iya mbere kugira ngo baze batumenyeshe iyo nkuru nziza hanyuma mu gihe kitagiranye abasaserdoti ba mbere b'Abanyarwanda bakaba barabonye izuba kugira ngo nabo bakomeze ubwo butumwa Yezu Kristo yahaye intumwa ze kugira ngo bagiye kwamamaza inkuru nziza natwe ikatugezeho none imyaka 125 ikaba ishize turashimira rero rwose urwo ruhare abamisiyoneri b'Afrika bagize kugira ngo natwe tumenye inkuru nziza y'agaciro inkuru nziza yo gucungurwa kwanje kwawe twese twaba twacunguwe n'amaraso ya Yezu Kristo twizihije uyu munsi rero tuzirikana ko turi mu cyumweru cya kabiri ejo cya Adveni aho tuzaba twizirikana kwibuka ko turi mu gihe cyo kwitegura umukiza Yezu Kristo yatuvukiye